Mandaba ngiyamlenze ngiyabona njengamanje wasebethelekile akahambi ngedwa hamba nezinsizwa zonke kugcwele kumnandi ngendlela eyisimangaliso. Ingakho ke sithi ke namhlanje ke umlalelo Khosi FM uyazi ukuthi ke konakele uDisember khosani mfethu njani bathi limareli usugenile usufikile hayi sengikhona ngempela endlini zomsakazo nabonke abantu eNingizimu Afrika yazi ngamabhinca ami ngenyawo njengamanje amabhulishini ami ngenyawo athi angena inkosi ngale ngakubona umemeza ko Facebook lapha na ko Instagram ko TikTok ngasho ngathi okay all right uthi ntambama washo wathi hayi ngiyobe nginayo le hayi noma kanjani sengikhona Mathilisi khona endlini zomsakazo kunakele kakhulu iphakathi impela inkulu indaba engizelayo inkulu indaba mfethu kodwa wena ukhisimuzo uphathe kanjani ke sisakhuluma nje ukuthi inkulu indaba ayi ukhisimuzo ungiphathe kahle kodwa phela ungakhohlwa ukuthi thina ngithi ukhisimuzo sokudlela emgwaqeni ngingakho maqala njalo sayithi hayi akezenzele wethu ukhisimuzo singekho kulo sihleze sisemgwaqeni inkulu indaba kade ukhuluma ukuthi inkulu indaba nayo indaba yengoma ehlukanisa unyaka sifuna ukungena thina ku2024 asikwazi ukuyingenela ukhozi lingamemezile ukuthi yona yiphi ingoma ezohlukanisa unyaka kuthiwa ukhozi FM izona station esemthethweni ehlukanisa unyaka bese kuthiwa abanye abathula abanye okokuqala nje eMroza sekubabikela labantu ngifisa ukusho ukuthi kuyithuba leli okumele sishaye ihlombe simaskandi ukuthi kuqokwe ingoma zize zibe mbili ezimele umkhakha owodwa wamaskandi siyabona nako gospel bese kubona sikhalela nako hip hop ukhozi sakhala lasizwela njengamanje ngithola ukuthi sibonge sishaye ihlombe ukhozi ukuthi nathi simaskandi khomba ukukhula endimeni ukuthi sesiyakwazi nathi kufaka ingoma zibe mbili ngithi-ke ayikwazi ukwehlula ingoma zehlule zibe mbili kumele yodwa kube yona ezohlukanisa unyaka khona ingoma ufuna kuhlukanisa yodwa nje impela umjolo lo mana kusasho njalo ukuthi umjolo ugabe ngani mfethu ngoba ngifuna ukwazi ukuthi ugabe ngani awususho kangaka usuthi hayi umjolo ufuna kuhlukanisa unyaka umjolo Angisho ngamanje ngitshela abantu emangposta ekseni ngathi ngicela ukuthi uma sengena okhosini bebamba amafoni bonke. All right. Ufuna bevote khona ngikhona la. Bese besale sebevota ke sengihambile. Ngithembe nje ivoti lomlaleli ukuthi uyena umlaleli nomlandeli ovotela le ngoma njengoba sazi ukuthi sihlale yo number 1 amaviki azaba amabili. Angaze ke sengizongaqhamuka kumlimi evikini yokugcina sokuthiwa umlimi ongabe usosuka ngiyabuza kodwa nje wena uthi ubona ukuthi kuthi makuthiwa 5 4 3 2 1 bese kwenzeka umjolo lo suke ngedolota amacricket akhulu bese kusho amacricket hayi no amacricket ngapha bakuvotela kanjani mfethu abantu ngicela njengamanje bathaba ababamba amafoni emakhaya abantu ngicela beye endaweni la uthunyelwa khona ama-SMS la nje obhalela khona isithandwa sakho noma ubhalela khona umuntu wakini engabuthelane kahle engabe uyabingelela ufike ubhale lapho ukuthi ingoma bese ushiya isikhala ubhale u-E makuthiwa A-E makuthiwa A-E azengisha ngasho uhlanga kaDumo makuthiwa A-E ubhala lo A uthi ingoma bese uthi E bese uthumela ku W3 W6 5 ingoma bese uyathumela ku W3 W6 5 uthumela ke noma ikangaki ebusuku isemini uyavuka before nje mawuphaphama efonini yakho uyazi wewe kuzana kuyenzeka nje ukusho ukuthi hayi impela ngizowina uyasho umuntu athi ngiyakhona ngizofika imshange knockout lapha ya uma ngabe kuyodlala isibhakeni kuficakala ukuthi uyena oseshaye ngo knockout ake sithi awusawini mfowethu ubona ukuthi kulezi insizwa ngoba phela ukhathwanga nabafanyana nje uma uyibuka zonke njengoba ziwu10 zikanje uyabona ukuthi kunzima lapha ubani ocabanga ukuthi uma kungawinanga wena ubungathi wena hayi ngincamela kuwina usibani bani uyabona la Rosa kuyenzeka lihle ngempela iqiniso kuyenzeka uthola ukuthi uthembile ufike lapha insizwa zikushaya phansi ngoba phela wazi amakuba lensizwa wazi thaka kanjani okay kodwa nje kuyaqala ke emlandweni engathi nje mhlambe engangisa kabi ayiplan abe bamenzela iplan phela ngabe bakwenzela iplan abe khona iplan yenza kanti uthi udlala Chelsea ngabe khona iplan aqhabela uyena umuntu ombhekile ukuthi ayilo awufuni ukuthi asondele yena ngimsabani ngoba akaze ngiqhathwe naye all right ngosi yabo sinabo lapha sengingaqhathwa nabo ngiyabazi ukuthi akubona abantu abayenika ngezinkinga angazi ke yena ukuthi uzima ukuthi uphethe izinto ngoba siyazi plan ayiphethe asiyazi plan yakhe okay
uhamba kanjani yazi ukuthi kuyo yonke indawo uyabizwa ngapha nangaphi izimi kanjani obani abakuqashayo uma kwenze njani yabona nje ekonakela kakhulu mangisuka la ngiyalaphana edokodweni ngishaya khona kanti ke ngizwe ngeSaturday ngizobe ngilaphana ke eScott okay eScott emjezo company bese ngiya emjezo music festival ngifike ngishaya khona kanti ngomhla ka-31 ngizobe ngikwigumba fest ngala Bay emhlathuzo sport complex bese ngisuka lapho ngiye Durban fact lela spark mangisuka lapho ngiya last dance ngizwile ukuthi igumba fest ithe iunikeza mina traffic club okay wathiwa ifact iunikeza iplan uThuze all right wasethiwa ke last dance sebeyobona nabani okay kusho ukuthi kuhlelekile yonke ayikuhlelekile umlaleli usekhaya nje sisazophinde sikhipha amathikithi eGumba Fest ngiyazi ukuthi uyathanda kakhulu ukuthi ube ingxenye yeGumba Fest siphinde futhi sikhipha amathikithi eLast Dance indaba imi kanjenani ama bookings ke yonke into mhlawumbe abantu abafisa ukwazi nokulandela inkundla zokuxhumana benze kanjani ngicela nje abantu beye lapha epage lami ka Facebook befike bebhale lapha ukuthi befike beseshe lapha ukuthi Khuzani mawubhala iKhuzani uFacebook usoyenza izinto zibelula mawubhala uKhuzani bavele bevelezele uKhuzani ono blue tick eceleni uyena impela ke lapho ngangilandela la kanti mawufuna ukungibhuka kukhona i-email ethi info@indlamlenzeproduction.co.za kodwa ke ngicabanga ukuthi ama-booking njengamanje sesingamukela azosuka ngomhla ka-3 yale ngoba kusuka manje kuze kuyovalwa sebonakele abantu kungakhohlwa ukuthi sokusebenza uzimbili mangaphosisi sehlukanisa unyaka abantu asifike enyakeni omusha sonke siphelele sonke sifike enyakeni omusha siphelele kunani kunjaya singenene ngengoma enomlayezo esingachaza nomuntu ukuthi isho ukuthini iqonda ukuthini iyaqwashisa iyakha yenzani ibalekile lo okay konje sivota kanjani usikhumbuze uma sivota ngiyacela abantu emakhaya ngiyazi ukhozi kunamandla abantu bazovota uma ungavotanga unembeza wakho umuntu ukuzama uzokhuluma naye uthumela ingoma bese uthumela ku 33665 abantu ngicela kusuke manje ukhalima emaye kuze kuyova vote okay usebedela manje mfethu uzoshaya ingoma zakho ulalela umlaleli ekhaya umlayezo nje ongawusho emndenini wakwangema ngokudlula kaDokotela uMbongeni Ngema ngidumele kakhulu uselapho umalume wami ke ubethe noma sifonelana ngibize ngomalume ngoba ngizalwa khona kwaNgema ngibhlungu kakhulu ngeindaba ezilalela zezolo angazi ngachaza ngithini umhlaba wonke umangele umhlaba wonke usemanzini uwile umuntu omkhulu besingilindele ukufake uyakwazi ukuthi ulisela qhamuka nesikhathi engazelele sithi emndenini wakoMadlokovu komunji koMadlokovu sabelo yabizwa ubizwe ePitoli wavuma bebize ukukhuluma ngomhlaba nomalandela sithi nilale ngokuthula kulo manzi enikuwona sonke silahlekelwe ngikhalela sonke isizwe ngikhalela nami ngobaba konakele kakhulu kodwa uNkulunkulu uzosipha iqhinga lokuthi sizohlula kanjani siyacela siyafika sibambene inyembezi
#ukhozi FM WNB ukhozi FM sisho njalo ke sithi siyayijika lento Khuzani siyabonga mfethu uyayibona ijikiwe ngempela hayi indaba yokudlala mfethu sifisela inhlanhla njengeciko esilihloniphayo nina nonke nje bafethu siyanithanda siyabonga kakhulu ukuthi ke ufike endlini zokusakazo nangalesi sikhathi noma sengene enyakeni omusha ningene kahle njengoba usushilo ukuthi ukhisimuso niwudle kahle ngicela Mroza ngaba ngibenza ilungiswa uma ngingaphawuli ngento engibona yenziwa abantu bakithi enkundleni zokuxhumana zokuphawula kabi ngesiteshi bephawule kabi ngabaculi abanominathiwe bafowethu asizama uIdini zobambelela uma ngabe sinikeze ithuba le competition abantu abavote indaba zokuthi kubheca abantu ngezinto engenafakazi angeke zisize umuntu okholelwa ukuthi khona into errong yenzakalile keze ngaphambili ubufakazi uvumelekile angabheca umuntu ngento engenabufakazi ngisebeze kuvala labo sika ejikayo siyawazi ke lo mkhuba sokujwayela nakweminye imincintiswano bayawenza ivamsa labo basobehluleka ukuthi benqobe so ke ngicela abantu beqhubekele bevotele ingoma yami ehamba kuyo loluve umfowethu bazana ethi umjolo lo uvota ngokuthumela ama SMS noma kangaki kuyavalwa ke ngesonto emini mhla 31 ngo12 uthi ingoma uthumele ku 33665 ngiyabonga kakhulu basiyabonga kakhulu lensizwa zonke osebenzisana nazo enibambisene nazo thibela njalo nje ngiyazi ukuthi awulutho ngaphandle kwabo mfowethu awabangani bami laba ama bebele kholoze nje kancane siyabonga kakhulu